Hallo julle, ek hoop alles gaan goed. I hope everything is well. And today we're going to practice our Afrikaans words. Vandag gaan ons werkwoorde oefen. Today we're going to practice our verb words. Nou, kom ons begin met wat is 'n werkwoord? 'n Werkwoord is 'n aksiewoord. Dis 'n woord wat jy doen. So slaap, spring, kruip. Let's start with what is a verb? A verb is an action word, like sleep, jump, crawl. Nou, ek gaan die woorde 2 keer herhaal. Die eerste keer gaan jy dit na my sê en die tweede keer gaan jy dit probeer neerskryf. Now, I'm going to repeat the words 2 times. The first time you repeat after me and the second time you try to write them down. Okay. Are you ready? Sit, staan, slaap, speel, loop, hardloop, eet, kyk, skop, slaan. Now you can grab a pen and paper and try to write them down. Are you ready? Okay. Sit. Staan. Slaap. Speel. Loop. Hardloop. Eet. Kyk. Skop. Slaan. Well done. Baie mooi. Now, feel free to play the video as much as you need until you are comfortable with the pronunciation. Voel vry om die video oor en oor te speel tot jy gemaklik is met die woorde. Baie dankie, thank you so much and have a lovely day en 'n lekker dag. Totsiens.